ziyaret tu paran tu ya at ganji shuhadas bront kan gchu tatna chu tayu hay dua yahi ithe kan ziyaret assalamu alaikum ya awliya Allah assalamu alaikum ya asfiya Allah من شو خطابه يو السلام عليكم يا ناصر الدين الله يا ناصر رسول الله شنو معمولي چیز كي يمقام ايتي انسان حبيب ابن مظاهر مسلم ابن اوسجا جون يو عبد الله ابن سعيد يو ايتي نفر لكت شوري نوجوان بڑ جوان يمن ووت اوت مقام كي امام الصادق عليه الصلاه والسلام چو تعظیم کران یم سات زیارت گسان کربلا تعظیم کران ات کن کربوک یاد یہ عزت کم دیت سیدو شہداء یہ مقام کم دیت سیدو شہداء تربیت کرنا یت مز انسان اللہ سمجھان یت من آنن فانن بدلان یہ مکتب اس ات من آنن فانن بدلان مثل ہور ذلیل خار پتہ بنیو یہ انت حر فی الدنیا والآخرہ حر ژے عظمت خدایَن دِژمٕژ ژٕ چھُکھ آزاد دُنیاہس منٛز تہِ تہٕ یہِ کُس ونان فرزند حضرت زہرا کٔمِس یُس اوٚتانٮ۪تھ اکھ گٲنٛٹہٕ برونٛٹھ سردار اوس لشکر عمر یکدم بدلیو یت مز سو ظرفیت یت مکتبس مز سو ظرفیت یہ کہ انسانس آنن فانن بدلائت کرن کیا چھس ہور سن پٲٹھۍ چھس قدم تلن بیوٗٹھ ہور گوس پشیمٲنی زیٖنس پٮ۪ٹھ چھُ ووت دوٚپنکھ بہٕ کرٕ نہٕ تۄہہِ سۭتۍ تہِ شرکت جنگس منٛز کینٛہہ مگر حُسینس کُن تہِ گژھِ نہٕ کینٛہہ ہور آسہِ ہا نہٕ ہور کینٛہہ ہور آسہِ ہا ہورن دوٚپ بہٕ چھُس گۄناہ گار بہٕ چھُس غلط جایہِ مےٚ پزِ نہٕ ییٚتنس روزُن نہ یِتُے یوت احساس گوس نہ قدم تُلُن گوٚو سیدو شہداس نِش ووت آزاد گوٚو جون آو خدمت امام حسین کرٛہُن افریٖقن غۄلام اکھ مُشکِل دوٚیِم کرٛہُن ژم وول بیٛاکھ مُشکِل أمِس چھِ وٕچھان یِم بڑٕ یہِ سماج یُس امہِ ساتہٕ اوس بڑٕ بُرٕ نظرِ وٕچھان شرمند اوس امام حسین بیان کر درجات امام حسین بیان کر شہدان کیا میلہِ پشیمان گوٚو کیٛازِ پانس ٲس پتہ کہِ ییٚمہِ سماجن چھُس بہٕ ٹھُکرومُت مےٚ چھُنہٕ ییٚتہِ کانٛہہ آبروا کینٛہہ مےٚ کتہِ رٹہِ رسوٗلِ خۄداے مےٚ کتہِ رٹن ہوٗرٕ مےٚ کتہِ رٹن جنت مےٚ چھنہٕ تیٖژاہ حیثیتٕے آو خدمت سیدو شہدا آگہٕ میانہِ مےٚ چھا اجازت بہٕ کر جان پنُن قۄربان بیٚیہِ ما چھُس کِہیٖنۍ زوٗ چھُس ساروی کھۄتہٕ قۭمتی تریٖن چیٖز خدمت امام آو مےٚ چھا اجازت امامن فرمووس جون ژٕ چھُکھ مےٚ ووٚنمُت زندگی کرنہٕ خٲطرٕ ژٕ چھُکھ مےٚ ووٚنمُت ژٕ کیٛازِ گژھکھ ژٕ روز زندٕ گژھ روز زندٕ دِل پھوٚٹُس امامن ووٚن نہٕ کُنہِ خٲطرٕ کینٛہہ مُمکِن چھُ امامن آسہِ امتحان اسہِ تہِ کرِ امام امتحان اسہِ تہِ کرِ مُمکِن چھُ امتحان کرنہِ مُمکِن چھُ وٕچھُن آسٮ۪س معرفت کیٛاہ چھس مگر یِتھ کٔنۍ ووٚننس کہِ جونس آو زن تیٖر اوٚش ووٚتھُس وودُن امامن فرمووس جون ودان کیٛازِ چھُ عرض کوٚرنس یبنہ رسول اللہ مےٚ آو سمجھ ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ مےٚ اجازت دِوان ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ مےٚ اذنِ جہاد دِوان جون کیٛاہ آے سمجھ ییٚلہِ پگاہ تُہۍ نوٗرٲنی بدن وتھن ژٕ منٛدٕ چھکھ زہر کِنۍ مےٚ چھُ اکھ کرٛہُن بدن تہِ سۭتۍ ژٕ آسکھ امے موٗجوٗب سونٛچان امامن فرمووس نہ سۄ کتھ چھنہٕ کتھ چھِ یہِ کہِ مےٚ دوٚپ ژٕ روزکھ زندٕ زندگی کر ژےٚ کیٛاہ چھُے دوٚپُس نہ زندٕ چھُنہٕ روزُن کینٛہہ ییٚلہِ پیوٚو تٔمِس مُتعلِق چھُ یِوان وننہٕ یہِ اوس دوٗر واریاہ پیوٚمُت ییٚلہِ فریاد دِتُن یا ابا عبداللہ ادرکنی امام حسین گوٚو دوران سید الشہدا گوٚو دوران أمِس ییٚلہِ ووت وٕچھُن زخمی سر روٚٹنس کۄچھِ پٮ۪ٹھ چھُس خوٗن وتھراوان ییٚلہِ جونن چشمہٕ مٕژرایہِ اتہِ پیٚیس نظر سیدو میانہِ آگہٕ بس یِتُے اوسُم
मरन ब्रोट गस बह चोन बुत वुच बहुत यूत खुश किस्मत मे नेर जू फातिमा ज़हरा सदिस नेचव सदिस कच पे यह मकाम कम दित सईद शुहदा ये शहीद गो जू द्रास इमाम हुसैन वोद बड़ बड़ वोदुन मक्तल लेखान तिथे कन वोदुन यथ कन अली अकबरस वोदुन यह मकाम बह करस अर्ज या अबा अब्दुल्ला ये पगह मलकल मौत ये गर्दन पे रोज तस इस्ताद तुम वनो मलकल मौतस यह वदान दोहे मेनिस जुल्मस तुम वनो मलकल मौतस यह मोन मुहिब मे गछ जू नेरुन बह गछ आसन चे वुछान या अबा अब्दुल्ला ये मे पगह तनहा त्रावन कब्र मज सारी चलान यमन शुरन मुतलिक यमन शुरन खतर मे जिंदगी कर तिमन तुलन सारी दपन तुम तहजियत वोतमुत तुम मोल मूदमुत वलियो करियो आराम मे मास कब्र पे कहें बह आसा कुन जुन या अबा अब्दुल्ला तुम यीवु तोतनस तुम यीवु कब्र मज यम सात नकीर मुनकर सवाल करन तुम वनो तिमन यह बिचार मेनिस गमस मज दोदमुत त्रवुन तुम यीवु इथे कन यीवु इत कन यमन सारनी आयो मुस्लिम इब्न औसजा सहाबी रसूल खुदा ये शहीद गो फरियाद दुतुन इमाम हुसैन आव हबीब इब्न मुजाहिरस ये कश पे सार रोटनस नस आग म्यान जू ओसुम कोरुम निसार अगर बे दियम खुदा बे कर पे निसार तम पत कोरुन बुत हबीबस कुन नस हबीब मे शे वसियत हबीबन दपस मे दि माफी बह कस वसियत पालचन सह द्राव दुसै पत पत चुक नेरान बह चुस पत पत मे कर जन वसियत नस मे सो वसियत कर मे कम माल मता के मे अकै वसियत बह द्रास यह रूद तनहा इमाम हुसैन रूद वह यीतिस कालस जिंद छुक युतना फातिमा ज़हरा सुन फर्जन कुन जुन त्रावान रिवायतन मज तारीखन मज मुस्लिम इब्न औसजा वदान हबीब इब्न मुजाहिर वदान तिमन तुम क्या वन द्राय अक हुसैन तनहा रोजान अमिस कह तीर रटस कान रटस यह शानस पे फरियाद दिवान शानस पे खुदा बेहतर जानान ये सरजमीन करबलास पे पे अमिस कुस शानस यम असहाब बने सईद शुहदान ब्याक सहाबी दोप इमाम हुसैन बह पर नमाज नस आग म्यान च पर नमाज बह रोज इस्ताद क्या नम ना मुसलमान गस तीर लाइन 13 तीर रटिन 13 तीर अम पे प्यो वसो इमाम हुसैन रोट कछ पे तमो यानी जू नान शाह थोकमुत क्या वन या अबा अब्दुल्ला म्यान आग वफा कोर्म वफा कोर्म यानी म्यान आग बह नान यल वनक बह वन रसूल खुदायस दपस हुसैन त्रो मै तनहा कह यीतिस कालस जू तीतिस कालस रूदस इस्ताद यम असहाब यमो सोरे क्या कोर निसार इमाम हुसैनस यमो सोरे पन वजूद मिटो सईद शुहदान दितुक थजर तुम यम तसू अगर न तुम नमन जियारत करो इमाम हुसैन जियारत छो कबूल खुदा करनो मे सान नसीब यमन असहाबन करो जियारत दपुक अस्सलाम अलैकुम या औलिया अल्लाह ए खुदा सिदो दोस्तो तुम सन सलाम कचा वफादारी करो कचा यारी करो ज़ैनबस गो दिलस ग्राय कित कन रटवन सईद शुहदा दपस आग सान त्रावोक दप बिंदे दपस परवाह मुबर आमाद तीर यी न सईद शुहदा बड़ी तह पे फखर इमाम हुसैनस खीमस मन चाव जनाब ज़ैनबस वन ज़ैनब ऐ क्या गौ बे सबा युतना चलित त्रावन युतना त्रावन तो चलान इमाम हुसैन वन म्यान बेंदे ऐ न पता मे कम असहाब बावफा खुदायन दितमत ये असहाब न बड़ बाबस ये असहाब न बाबस ये असहाब न मेनिस बय सबस यम आमाद अगर बह वन वनी गु शहीद वनी गसन यम आमाद मबर गम
मबर गम अमा अख सलामा करो यमो दपो ता जनाब ज़ैनब थल थल आसान वुचान उम्मीद तुहज दपान मेनिस बस लाग तीतिस कालस शुमर अत यीतिस कालस असहाब जिंद अमा ए दोस्तदारान खुदा ए शुहदाए करबला अख वक्त वोत ये तुम सारियों लार त्रो ये तुम सारी शहीद गयु तनहा रूद सईद शुहदा कुन रूद इमाम हुसैन अम पत द्राव खीम नबर रूद इस्ताद वह क्या कर अम पत कुन कोफ कुन बुत कमिस मुस्लिमस दिवान आलो म्यान बाय म्यान मुस्लिम या हानी पत प्यारान पत और आवाज बोजान कि तम पत वदान पत वनान लत लत मुस्लिम हानी तुह गयु मे निश जुदा मगर मे अंद अंद असहाब अमा वना रूदस कुन जोन मे ना जवाब दियो म्यान कथ मे ना कहन अम पत दिल फुट इस्ताद रोजान नजर कर खीमन कुन वुन असहाबन हिंद खीम पेमुत युस असहाब शहीद गो तम सुद खीम त्रोवुख पत्थर दिस नजर मायूस गो तम पे त्रोवन नजर पन्न औलादन हिंदन खीमन कुन वुन यम तंगित तम पे त्रोवन बायन हिंदन खीमन कुन अख नजर आसन कर्मज अलमदार सदिस खीमस वमा दिल छुस बनित कत कर कमिस कुस गस मुखातिब अख नजर छस खीम गाह कुन अख नजर छस कतल गाह कुन अमा ताब ओनुन तम पत दितुन फरियाद या मुस्लिम या हबीब करुन अकी मन हालो शुक्राना जवाब मा गस जवाब दिथस न अम पत कोर न दिल दमक म्यानो मैदान क्यों शेरो तुह क्या मे जवाब दिवान तुह रोशमुत तुह ना बेगरत मैं वन आह आसान करने तुम अंदीवान पारोतस कुन जोन मे वन तो जवाब तम पे दितुन ब्या फरियाद या हामिल तंजील ए कुरान थोत तुलन वालो बोलो ज़ैनबस करियो रोच असीमन फातिमा ज़हरा सदर कोर करियो रोच असहाबन अक आलो करान ये जवाब दिथस तम पे थोन सारन मुनत जार जार वदान कुन जोन तनहा मजलूम इमाम हुसैन पे पानस तसली दिवान दपान तुह क्या दियो मे जवाब तुह छो मरगन रंग सचमच तुह ये दुनिया द्रामुत वन तुहद हम गम मकले बुस पकान तह पत इंशाअल्लाह
अमा मे फिक्र जनाब ज़ैनब कुबरा सन्स, मे फिक्र अयालच, मे फिक्र फातिमा ज़हरा सगन कोरन हिंस इवन असहाबन वनो दपोक तुम मा ज़रान अगर अख तीर उमर साद लश्कर मजी है दपान यह तीर गस अयुन हुसैनस गस तीन अमा कत आशूरा ये लूस मजलूम करबला ये थोक मजलूम करबला प्यो अत सरजमीन पे वन हेकत वह थोद जानकारी हेकत वोलुक अंद अंद वोलुक तीर मारान करान नानची बाव नजर अथस कत नजर सईद शोहरास कुन इमाम हुसैन हेकत थोद वत इतफाक कर दपान हुसैन थोद वत जनाब सईदस वनो सुरूद इस्ताद त्रोह तीर रटित वन नानस हेकत शमशेर तुल दिफा कर यह नानजीब नाइज हावान हुसैन दिफा रखना पड़न हुसैन शमशेर तो रखना इमाम हुसैन वुचान दपान जालिमा मेरा शर्म हेकत मे शमशेर पार पार को मे खून सत शेर खुदा फर्जंदस शमशेर अक तरफ लश्कर अचान बे तरफ नान वशलूस वशस हेकत पाम दिवान रखना दिफा अमा सरान या हुसैन मेन आर मेन चपटार क्या कोर नारो यह नाइज तुलन यह कत लोयुन सदा गयो मदीन पे सदा गयो मदीन पे ये दरवाजस लत आई दोपस यारी सदा गो कत्ल गाह पे ये नाइज आओ यह पहलो मुबारकस फरियाद को बुलंद हसन मुस्तफी से
Akşamın kabır karpur nur. Agar yedit kahmiyamar. Yeme vakti karuş şafayı gönlata. Şepici Cenab-ı Veli Ekber. Naman cavanın karparın hifazet ata. Estağfurullah Cenab-ı sahib hal. Feryada güdün. Cenab-ı Abbas kyor layni layni. Feryadı güdün güdü. Topun yani banu. Ya
सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ फौज़न अज़ीमा। इलाही बिहक़्क़िल हुसैन व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व अख़ीही वल अइम्मतिल मासूमीन मिन ज़ुर्रियतिही व बनीही। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रज वलियना साहिबज़ ज़मान। अल्लाहुम्मा अजलना मिन अअवानिही व अंसारिही व मिन शियअतिही व मवालीही। अल्लाहुम्मा अजलना मिनल मुस्तशहदीन बैन यदैहि। इलाही आक़िबत ईमान कर अस अता, अज़ सल्ब ईमान दे नजात। इलाही आक़िबत ईमान कर अस अता, अज़ सल्ब ईमान दे नजात। अज़ मौत फुज्जा व सूय क़ज़ा दे नजात। अज़ फितने आखिर ज़मान था उदर अमान, निअमात कर फरावान। तिजारतन ज़रातन मकासिबन कर बरकत, बरकत ज़मीन आसमान कर रोज़ी। बेमारन बख़्श शफ़ा, मरीज़न कर मुदावा। कर्ज़दारन कर कर्ज़ अदा, हवाइज मुल्तमिसीन था रवा। खुदावंदा बिहक़ सय्यदुश शुहदा सलामुल्लाह अलैहि सानियन जिस्मानी रूहानी दाजन कर पन्ने लुत्फुक दवा। खुदावंदा बिहक़ जनाब अब्बास अलैहि सलाम इमत मजलिस मज बेमार शिम नजरन तल बेमार इमो बेमारो बेमारदारो इल्तिमास कुर्मुत इम्मत नजर बेमार तिमन सारनी कर शिफाए कामिल आजल अता। खुदावंदा बिहक़ बाबुल हवाइज बे औलादन कर औलाद अता, बेरोजगारन कर रोजगार अता। हज बैतुल्लाह ज़ियारत कब्र पैगंबर व इमतुल मासूमीन कर अस नसीब। शफाअत तुंद कर रोजी, अज़ नार जहन्नम दे नजात बिहिश्त कर रोजी। अज़ फिशार कब्र अज़ अज़ाब कब्र दे नजात। खुदावंदा सन अदना ताज़ीदारी थाव कबूल। अस्कर बा ताज़ीदारान व शियायान अबा अब्दुल्लाह मशहूर। खुदावंदा बिहक़ जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम इस्लाम व मुसलमानन कर नुसरत व फतह अता। खुदावंदा बिहक़ बाज़ुए हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के मज़लूमन कर नुसरत व फतह अता। खुदावंदा बिहक़ बाबुल हवाई जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम इस ईरान कर नुसरत व फतह अता। खुदावंदा बिहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम व मुसलमानन दुश्मन का रुख नीस्त नाबूद। खुदावंदा बिहक़ फ़र्क़ शिकाफ़ते जनाब अब्बास इसराइल करुन नीस्त नाबूद। खुदावंदा इमिस ज़ुल्मस मंसात दिवान तिम का रुख नीस्त नाबूद। उलमाए आलाम हुज्जजुल इस्लाम आयात इज़ाम मख़सूसन आयतुल्लाहुल उज़्मा सय्यद अली सिस्तानी थाउन बसही व सलामत। खुदावंदा बिहक़ अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम वली अम्रुल मुस्लिमीन इमाम ख़ामनाई थाउन बसही व सलामत। तिमन कर उम्र तूलानी बा शरफ व करामत अता। जमी मोमिनीन मोमिनात तिम पन जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत। मजलिसिन ज़ुकूर व उनास तिम पन जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत। खुदावंदा सब करुन गरीक दर बहर रहमत। खुदावंदा बिहक़ जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम शुहदाए मुक़ावमत व सय्यद शुहदाए मुक़ावमत करुन गरीक दर बहर रहमत। उलमाए आलाम हुज्जजुल इस्लाम आयात इज़ाम ज़विल हक़ूक़ असातीद मराजे किराम मख़सूसन इमाम खुमैनी करुन साकिन दर आला इल्लियीन। खुदावंदा में हक़ीर सिन असलाफ मख़सूसन जद आला जद अमजद वालिद माजिद में उनते करुन साकिन दर आला इल्लियीन। तिम सारी करुबा मुहम्मद वाले मुहम्मद महशूर कब्र तिहिंज कर पुरनूर। रूह तीन कर पन्ने नाम इकराम तो मजलिन सवाब सूत मसरूर। बेहुर्मत सूरतुल फातिहा इल्तिमास दो।